The different NGOs of Garo Hills today completed 26 days of their agitation but lamented that up until now the state government still remains adamant and refused to listen to their demands. As such, the different NGO leaders of Garo Hills have decided to hold a black flag protest against the Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, who will be coming to inaugurate the newly completed Chanmari field in Tura today, the 26th of February 2022. We, the under signatories, on behalf of Executive Committee, would like to inform you that we have been trying with utmost sincerity to negotiate and find an amicable solution with all the concerned stakeholders. In regard to your concerns, as expressed, we assure you to find a solution acceptable to the Ajat and request you to allow us to follow the procedures for the same and hopefully expecting the matter to be resolved at the earliest with your cooperation. Signatory dong para sakchet tong ang mga tiya. Sekarang para singbat armarak dan silkigri ni bapa MDC. Ni jamno closure moment dia bolsong ni MDC. Ni jamno Aldo isangma very nominated MDC. Ni jamno Graham Bell isangma jegon gam ni Malaysia. Dia de jengjal ni MDC. Ni jamno Albinius armarak Albanius Sijuni MDC. Negeri Arbin Stone Bimara dia silsila ni MDC. Silsila ni ramai mungkin ada. Rochon para ni MDC. Negeri TBM Marap Boldam Green MDC. Negeri Nakman CS Marap orang ni MDC. Yang masa chat dia appreciate macam. Ini ya kalau bisoni chat ke bah kata ni English chat dah sokna ngah cek dia na. Ya bisoni chat ke bah kata ni mijau acini sakit aso meeting kau. Agan ke pang maman deng tangja. Bisoni agan atani itu deh cengat kamku kena cocong kayak ngah. Nasung cengat semua kemudian ke pausan agan ya. Ibu cengat agan jok nan. Ibu nasun ni nikiak agan aku di mijau mamba cengat sakit ason jiat mana ha. Dikira cengat deh tontong nama Jawa. Rakes nebar ni resignation, bar rakes nebar ko agan jok nupo official lekha angkat cat depat na deh cengat deh ikut bebi nama John ke pokok mijau sakit aso agan taha. Wapsan kata kon mijau lobat cengat bisona agan pelakar. Bini resignation ko cengat makron thang cinip na langgen. Lekha o sehi unkaman ko bini soy kagaman ko cengat cat pada cere bebi nama Jawa. Uning man dikira ke semang mga ko deh cengat acak nama John asoma kema kabo. Mande rangba cengkopa masih set genok. Cengkopong bisa daki cancigen. Nasong kon daki deh cengat ba nomiun nama Jawa. Saya daki nomiun gen semua deh. Ya deh dengtang dak ba propaganda na sobarang deh dang nama gen. Dengtang daki wiset down na sobarang deh dang gen. Ning man ceri ko deh accept kata manja. Dikira ke mah akan aku deh cengat deh acak nama John. Kita ko cami jalo akan sakit macam tahan. Ini ko tali gisip ba bisong ni deh mamuko akan atako kena cak nama kuca cengat. Siyo na ko ba magkusik siya akan atako ba kena cak nama kuca. Namun tali gisip po. Dahil siya nukso naman niya cem. Dari age of information ang apang nanakanuwa, dak memang gemakan WhatsApp cakala, gemakan social media cakala, dak memang